Janović, učenica je etno smjera muzičke škole u klasi profesora Milice Nenadić, izvešće nam pjesmu Razgranala grana Jorgovana. Razgranala grana Jorgovana, razgranala grana Jorgovana. Oj Lane, Milane, grana Jorgovana. Oj Lane, Milane, grana Jorgovana. Pod njom sedi lepa Julijana, pod njom sedi lepa Julijana. Oj Lane, Milane, lepa Julijana. Oj Lane, Milane, lepa Julijana. A pred nju je Đerđef od Merđana, a pred nju je Đerđef od Merđana. Oj Lane, Milane, Đerđef od Merđana. Oj Lane, Milane, Đerđef od Merđana. Na Đerđefu svilena marama, na Đerđefu svilena marama. Oj Lane, Milane, svilena marama. Oj Lane, Milane, svilena marama. Pozdravljam sve prisutne koji su se odazvali na poziv Asocijacije žena Srbije, Zapadno-bački okrug, gradski i opštinski odbor Sombor, povodom održavanja poetsko-prozne večeri ususret ljubavi i proleću. Pozivam Jelicu Polovinu da zauzme reči, kaže uvodne par večeri. Još jednom svima pozdrav i hvala još jednom za vreme koje ste odvojili i vama koji ste došli da budete nas slušate, da se družite sa nama i vama koji ste došli da ulepšate ovu večer. I hvala sredstvima informisanja koje ovo prate. Ja bih samo nekoliko rečenica rekla. Danas je 23. april, to je dan pisaca i zaštite autorskih prava. Naša organizacija je osnovana 1991. odnosno zvanično 1992. godine, evo sad sam pričala sa pukovnikom gospodinom Šivančaninom, je osnovana upravo u Domu Garde u Beogradu i to je negde neka priča koja je krenula na način da smo se mi tada već uključili u UNESCO centar. UNESCO centar ima svoje središte u Solunu i nas 5 žena je iz Republike Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, su članovi stalne skupštine UNESCO centra i naravno članovi smo skupštine Organizacije za međubalkansku saradnju žena. U ovoj čitavoj priči, dame i gospodo, moja posebna radost je što svaki put kad govorim o našoj organizaciji vidim taj jedan patriotski jedan naboj, jednu patriotsku priču, bez obzira što smo mi žene, jer smo uvek bile uz svoje muževe, uz svoje sinove, uz svoju braću, u svim teškim vremenima. Nadam se da više nikada nećemo morati biti u takvoj prilici i ja bih sada, evo, pošto i predstavnik grada nije došao, pozdravila gospodina Šivančanina posebno, kao našeg gosta i legendarnog komandanta legendarne bitke na Košarama, koji je bio komandant 53. graničnog bataljona. Dakle, gospodina majora Nebojšu Mijailovića, koji je zadužen za civilno-vojnu saradnju i sa kojim se dugo godina susrećemo na ovakvim i sličnim događajima. Hvala, gospodine majore. Našu dragu Jovanu Miljević, koja je bila u kabinetu gradonačelnika, sada je direktorka Fonda za zdravstvo u Somboru. I vas sve, posebno vas, deco,
posebno vas, deco, koji treba da čujete, da učite i da naučite. Da je ljubav nešto najvažnije u životu. Ona može biti veoma različita, može biti između majke i deteta i ta je najjača. Može biti između muškarca i žene. Može biti ljubav prema biljci, prema cvetu, prema knjizi i prema otadžbini, ta se ljubav zove patriotizam. Mi smo organizacija koja je razvijala taj patriotizam i uvek na najbolji način se trudila da na svim mestima gde smo odlazile, od Soluna preko Malte, Makedonije, Kipra, Rumunije, Bugarske, na svim tim mestima da svoju zemlju prikažemo u najlepšim bojama i na najbolji mogući način. Pa eto, tako bismo želeli da i vi nastavite tim putem. Jedna je zemlja kao što je i jedna majka. Imamo majku i imamo otadžbinu, to je druga zemlja. Eto toliko. Hvala vam još jednom i nadam se da će ove naše dame i gospođa Kljajić i gospođa Zorić i gospodin Borojević i vi deco da ćete ulepšati ovo večer, pa eto vi ćete prilika da vidite kakve su sve ljubavi mogu biti i šta može da bude. Hvala vam. Pozvali smo naše pjesnike iz Sombora i kao i našu dječicu da nam uljepšaju večeras ovo večer. Prva koja će izvesti svoj poetski performans, da tako kažem, je Teodora Zorić, koja je rođena 1958. godine u Somboru, gdje se školovala, gdje i danas živi. Poezijom se bavi od rane mladosti, učestvuje na književnim konkursima i pre 15 godina se intenzivnije posvetila stvaralaštvu. Pjesme su joj zastupljene u nekoliko zbornika, kao i u zborniku profesora Dragoljuba Prodanovića. Zbirka poezije za djecu Šta sanja Teodora objavljena je 2011. godine, a zbirka poezije Krilate godine 2015. godine. Član je književnih klubova Orvej, ISCK Sveti Sava, Subotica, Jesenjin Beograd, Poetskog igrališta i Ravangradskog proljeća, Sombor i Sombora. U slobodno vrijeme bavi se muzikom, okružena je velikom porodicom, a najveća inspiracija su joj, kako kaže, njeni unuci. Izvolite. Hvala. Želim sve da vas pozdravim. Na sve to objavljene su još 2 knjige i još jedna je u pripremi. No sve to nije toliko večeras interesantno i bitno za vas. Ja ću se truditi da vam pročitam, što je poezija za decu, da vam pročitam ono što je danas veoma ljubomora. Marko gleda sa prozora, a Eljoša se šeta s njom. Iz oka mu ljubomora sevnu kao munje grom. Od bola mu stao dah, iznutra ga srdžba peče, čini mi se u prvi mah, kao da sad mačem seče. U obraz mu rumen bljesnu, nakvasile suze oči, pa osjeća kožu tesnu, u vatru bi da uskoči. A kad svanu rujna zora i ugleda novi dan, vrisnu Marko sa prozora, ura, to je bio samo san. A sada će nam naša Ružica Kljajić također recitirati svoje dio iz svog opusa. Ružica Kljajić rođena je 1949. godine, najveći dio životnog radnog vijeka provela je u Gradačcu, Bosna i Hercegovina, gdje je radila kao zdravstveni radnik. U književnosti se javlja 1968. godine u antologiji i je objavila sljedeće svoje antologije kao Ko sve decu budi 1983. godine, Kad Jelena odluči 1984. godine, U naručju moga tate 2009. godine, Meda kao lekara 2010. godine, Batina se vratila u raj 2014. godine. Do 1980. godine poeziju i prozu za djecu objavljivala je u mnogim časopisima kao što je Radost i drugarče, List prosvjetnih radnika Male novine, Arena, Riječ radnička zadruga, Poezija za odrasle,
objavljena je u Politici, Večernjim novinama, Književnim novinama, također i Zlatna greda, Luča, Trag, Srpska vila, član je Saveza književnika i Društva književnika Vojvodine. Draga deco i odrasli, srećan vam Svetski dan knjige i autorskih prava. S obzirom na šta je tema danas, poštujem moje kolege koji će govoriti o ljubavi, a ja sam odabrala upravo tema knjige. I priča je autobiografska. Priča o Blagu. S početka maja 1992. godine, za vrijeme doručka u bolničkom restoranu, 4 koleginice počeše razgovor na temu šta ili kud sa dragocenostima. Tema možda neobična, ali razumljiva s obzirom da razgovor vode žene. Stalno prisutna neizvjesnost i crna sjenka rata uveliko se nadvila nad njihovim gradom. Svako jutro se na posao dolazilo sa pomiješanim osjećanjem. Srećan si što si tu, na mjestu gdje si proveo veliki dio života. Osjećaš se nekako sigurno među poznatim ljudima, ali u duši istovremeno neka ledena zebnja i strah da si tu posljednji put. I stalno pitanje gdje ćeš biti sutra. Za vrijeme doručka osjeti se neko blago opuštanje, pa se i ovakva pitanja postavljaju. Pa, drage moje, šta ćemo sa Zlatninom? Upita Hanka. I ne čekajući odgovor nastavi. Sinoć, kad sam kao i obično bila na kafi kod komšinice Nade, dok me ispraćala kući, stalno se osvrćući, pozva me da krenem za njom na jedno mjesto u dvorištu. U svoje hladne i nemirne dlanove uze moju lijevu ruku i reče mi polušapatom. Komšinice, ko zna šta se, kad i kome može desiti. Ali ako da Bog, pa ti preživiš tu, pa mi pokaza gdje, nalazi se vrijednost koja može stati u malo. Znaš ono, sa vjeritbe, vjenčanja, rođendana, bračnih godišnjica. Eto, sve je stalo u to malo. Prava si mi komšinica i uvijek smo se lijepo pazile. I vjerujem u tebe. Ti ćeš znati ako zatreba šta s tim. Zatečena njenom molbom, molila sam i da ne traži tako nešto od mene. Ali kad shvatim da je to očajnički zahtjev koji je nemoguće odbiti, pristadoh. Zabrinuta krenu kući, ali s pitanjem upućenim samoj sebi. Šta ćeš ti sa svojim zlatom? Nema ga malo. Gdje ga skloniti i kome povjeriti? Ma, smislit ćeš ti već nešto tiho, rekao sama sebi, ali i sumnjam da ćeš noćas lako zaspati. Hanka je začutala. Činilo se da se ponovo vratila na stazu između Nadine i svoje kuće. Imaš pravo što misliš o tome, reče Rabija promuklim glasom strastvenog pušača. Bila je pušač. Ja sam moje bisere i ostalo sklonila sigurno i nemam namjeru da o tome bilo kome govorim. Neka bude kako je suđeno. Nemam djecu kao ti i Nada. Poslije mene potop, kako neko reče. Kao da je neko prozvao, javi se Nermina. Moram priznati da sam o tome i ja razmišljala. Znate da volim bijelo zlato i da mi je takav sav nakit mnogo vrijedi. A pošto je ovaj naš grad kuća na putu, ko zna i kad će u njega stići, ko zna i kad će i ko u njega stići, ja ću svoje blago skloniti kod mojih roditelja. Tamo je najsigurnije. Teško ću se od njega rastati. Za svaki komad znam gdje i kad sam ga kupila. Koliko sam zadužila platu i kakve sve izgovore smišljala da opravdam troškove pred mojim mužem, koji, čini mi se, nikada to nije razumio. Šta je, Marija?
Što ti ćutiš? Mi rekao smo svoje i sad je na tebe red. Šta ti planiraš sa svojim blagom? To Hankino pitanje kao da vrati Marina odlutale misli, pa reče. I ja o tome razmišljam. I to ne od sinoć. Ali moj problem je složeniji od vašeg. Kako, zašto, upitaše u glas. Znate, moje blago nije bijelo, ni žuto zlato, ni biseri, ni koralju. Mene to nikad nije zanimalo. A i oni oko mene kao da su to znali, pa se i nisu trudili da mi ga poklanjaju. Moje blago ne može stati u zamotuljak, nepromočivu kutiju, u malu skrivenu šupljinu ili zakopano u zemlju pod neko neobično stablo. Zabrinuta sam za njegovu sudbinu koliko i za svoju. I koliko god da razmišljam, pravo rješenje ne nalazim. Bilo kuda krenem, ne mogu ga ponijeti sa sobom. Ima ga mnogo i kabasto je. Šta je to tako veliko i tako vrijedno? Upitaše. Pa, moje knjige. Bogati Marija, jesu li to nove ili neke stare knjige? Nastavi Rabija iznenađena Marijinim odgovorom. Ima i novih i starih. A šta će ti stare knjige? Možda zato što voli miris stare knjige. Odluči se Marija za kratak odgovor. Jer je bila sigurna da bi ih neki opširniji odgovor još više zbunio. Tim prije što joj se učini da taj pomenuti miris stare knjige lebdi između njih i one naprilično čula da ga osete. Meni se čini da se ti s nama šališ, reče Rabija. Ne šalim se, ali se plašim. Naravno, ne plašim se da će ih neko uzeti. Kamo sreće da ih neko uzme, da čita i tako sačuva. Ljudi i u miru slabo čitaju, a tek sada, kome je do knjiga i čitanja? Plašim se da ne izgore. Čitav život ih sakupljam, kupujem jednu po jednu. Neku dugo tražim, a kad je pronađem, obradujem se kao dijete čokoladi. Naravno, ima je tu i darovanih knjiga, meni i članovima moje porodice, samo da ne izgori, završi Marija tihim glasom. Koliko komada ima ta tvoja briga? Iako knjigu nikada nije posmatrala kao komad, Marija odgovori. Blizu 1000 naslova. Onda ti zaista nema spasa. Izgleda. Ja te brige nemam. I komade i naslove mogu na prst da prebrojim, reče Nermina, ali Marija, imam rješenje za tvoj problem. Reci, zašto ih sve ne uviješ u nesagorivu foliju? Kao po komandi, sve su istovremeno ustale i ćutke krenule svaka na svoje radno mjesto. Dugo ih je pratio cvijeđi zvuk pomjerenih stolica, a Mariju i 2 riječi nesagoriva folija. Nadu je u njenom dvorištu usmrtila razorna granata. Hanka je nakon vjerne službe Hipokratovoj zakletvi i sa slomljenim srcem zbog lične tragedije, ne dočekavši kraj rata, preminula poslije kraće, ali teške bolesti. Šta je bilo s Rabijinim biserima i da li Nermina još uvijek i sa istim zadovoljstvom kupuje i nosi bijelo zlato, nije poznato. Ali pouzdano se zna koliko Marija tuguje za svojim izgubljenim blagom. Priču sam napisala 2009. pa onda znala sam ove podatke koje pročitah na kraju. Likovi su istiniti, sve je tako bilo. A Marija, to sam ja. Sada ćemo dati riječ gospodinu Zdravku i pročitat ćemo i njegovu biografiju. Rođen sam 1954. godine u Kostajnici, Republika Hrvatska.
Poljoprivredni fakultet Osijek stočarstvo diplomirao u Zagrebu. Radio i živeo u Zagrebu do 1991. godine. Ratne godine proveo u Petrinji u Republici Srpskoj krajini. Bio sam pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske krajine do 1995. godine. Poslije toga živim i radim, stvaram u Somboru. Pesništvo negujem od 1966. godine. Pesme su mi objavljivane u više dječjih listova, kao Prosveta, Male novine, Jedinstvo, Kurir, u školskoj zbirci pesama, Zrno sunca itd. Na pesničkom konkursu i javnom čitanju u Zagrebu, u Pionirskom gradu osvajam treću republičku nagradu, istovremeno za sebe i svoju osnovnu školu, 7. Banijska brigada iz Mečečana. Sve moje literarno stvaralaštvo do 1995. godine ostalo je u Republici Hrvatskoj. Od 1999. godine u Duborezu, a slikarstvo negujem od 2002. godine. Stvara u Duborezu, to sam htjela da kažem. Član sam i predsjednik udruženja likovnih stvaralaca, likovna grupa 76 Sombor. Priredio sam do sada 19 samostalnih izložbi, preko 100 kolektivnih i učesnik sam preko 100 kolonija koje su bile uglavnom humanitarnog karaktera. Na Mikru sam osvojio 6 prvih mjesta za slike rađene tehnikom uljenim bojama i 5 prvih mjesta u Duborezu i diplomu amaterskog velemajstora slikarstva. 2023. godine objavio sam zbirku pesama Nenapisano pismo. Penzionerske dane provodi i stvara u Somboru. Dajem vam reč, gospodine Zdravko. Dobar dan, poštovanje svima skupa. Moja biografija dosta dugačka, ali davno šticana. Trenutno sam ja u Republici Srpskoj, imam putujuću izložbu, pa svaki 14-20 dana idem od mjesta do mjesta i 7 izložba. 25 sada na redu. Objavio do sada 3 knjige i, kako kaže kolegica, 2-3 su još u pripremi, pa malo dodaj ovo i malo dodaj ono i da koja će pre izaći na video, vidjet ćemo. Ja ću pokušati iz moje druge zbirke pesama žena da pročitam nekoliko komada. Ovo je dosta nezahvalno kad čovjek treba da odabere šta da pročita. To su moja djeca. Ja sad trebam da pohvalim nekog čitajući, da njega pohvalim, a ono drugo da zaboravim. I kad to sve završi, pa krenem pešice ili bilo kako i kažem sebi, čekaj, mogu si pročitati ono drugo. To je ta večita dilema, ali tako, ja sam se za večeras odlučio za vas ovo. Pa hvala vam na strpljenju. Sama, duguješ li ti šta što uzela si godine pre? Ponela si, a nije tvoje, misleći da će vreme. S tim što je kod tebe radiš šta hoćeš, vukući po trnju, blatu, misleći kako je to vreme. Lako je tuđom dušom kucati na prozore tame, skupljati poene razdora, misleći da to tako treba. Odbaci ponešto od sebe, srcu ću da uzmem, da ne sretnem tebe, mislim da je tako najbolje. Sad ću vam pročitati još jednu, pa ćemo za poslije vidjeti. Jutros mi je lice ogledalo noći. Hodao sam, odlazio, vraćao se, livadama cvetnim od bilja i bosilja kroz polja lavande. Trčao sam kroz cvetove jasmina sa pesmom na ustama, s nadom da me k tebi vodi, sam stazama našeg sna, tebe da
sretni. A sada pozivam učenicu Oliveru Arsić, učenicu muzičke škole u klasi profesorice Milice Nemanić, da nam otpjeva pesmu Cvala šljiva bebica. Cvala je šljiva belica, hvala i piva šokica, hvala i piva trioj nane, dovešćuje tame. Hvala i piva trioj nane, dovešćuje zame. Ja sam cura šokačka, suknja mi je dugačka, voljela bi da je kraća, al ne daju braća. Voljela bi da je kraća, al ne daju braća. Da je višnja ko krišnja, ja bi bila još lipša, ali višnja malo kisi, slatko lane disi. Ali višnja malo kisi, slatko lane disi. Sada pozivam gospođu Teodoru da ponovo pročita nešto iz svog opusa. Pesma se zove Majina ljubav. Ma nije valjda da me muva, možda neku tajnu čuva, pitala se Maja ljuto i već dosta zabrinuto. Na mobilnom nema zvuka, nije stigla ni poruka. Možda nije dobar broj ili piše nekoj drugoj. Kad u uglu Ana stoji i poruke svoje broji, da je voli neko kaže, nema broja, možda laže. Poslala bi ona njemu 100 poruka istog trena, ali ne bi bilo fair, pa Maja je drugarica njena. Sve to tako ide, zbrku prave mobilni, sa dihom se uglješa i Maji kaže, izvini, otišla mi poruka, ne znam ni sam kome, a u sebi misli, Ani, za nju je da bome. Prepisivanje. Prepisivala jesam, eto sad priznajem. Ali nisam baš sve i zato se kajem. Prepisao sam valjda baš sve što ne valja i sad sam zabrinut zbog svog slabog znanja. Keca ću u svesku dobiti svakako, ali nema veze, popravit ću lako. A pre toga kazna sledi i mamin osmeh bledi. Rekla mi je, uči sine. Rekla mi je, a ne vredi. Pošto je ovo naš drugi krug. Između toga što ja volim i mislim da to dobro radim, ja mislim, a stručna lica su potvrdila da je ovo dobro. Ja se jako dobro osjećam kad vam čitam poeziju za decu. Jedna manifestacija je bila u gradu. Jedna gospođa kao Jelica Polovina je bila zadužena za tu i došla i kaže, hoćete molim vas napisati jednu pesmu za Sombor, onako zanatski. Pa kažem, mislim, ovo nije zanat. Ovo je nešto što se radi, što se voli, jel? Ali ajte, molim vas. Ja sam napisala
Ovdje je neko ko će jako dobro znati što znači ova pesma, a vama će se svidjeti sigurno. Ako odeš iz Sombora, kad odeš u bilo koji grad, putem voljnim ili samo tako, a ni u jedan grad koji ne znaš se ne ide lako. Otići ćeš ogrnut zelenim plaštom sa krunom na glavi i sa tamburicom u ruci, što Sombor kraljevski slavi. Ponećeš Sombor u svome oku i želećeš negdje u svome srcu da možda kradom susretneš Lenku. Jel Bože moj negdje u tebi ko kristalna vaza, a to tamo negdje u nekom gradu nikada priznao ne bi, sakrio se vaza. Pa noću vrtiš u tuđem gradu, ko zna u kom, gdje si morao svojom voljom ili sa namjerom, tek slučajno se nikako ne ostavlja svoj dom. Nosit ćeš Sombor tako sa sobom, makar u džepu držao parče kanđije sa fijakera starog, u kom sedi snaša, a na njoj se bili šlajer lije. Nosit ćeš to umjesto Amajlije. I tako ogrnut zelenim plaštom sa krunom na glavi, priznat ćeš tamo nekom na bilo kom. U tom Somboru vina ima što dušu zdravi, a ne može to tek tako da se zaboravi. Hvala. Darviš, tvoje kose mile oko mene se svile, ramenovi sedi veli oko vrata se spleli. Pružam ruku smelo u to lepo belo, da mrsim, milujem poje, tebi natopljeno i znoje. Da doživim tebe na sebi, pored sebe, tvoje ruke bele oko mene se sanjale. Oči gore pale, usne što vole, grudi strasti žude, mladost u meni bude. Dajem ti sebe da mi podariš tebe. Zastani. Zastani nešto da ti šapnem, možda čuješ poruku, želju moju. Malo zastani, u moj život uđi kao nekad pre. U tople sunčane dane, noći budne bez sna. Na obalu široke reke, u park na staroj klupi, livadu posutu cvećem, pladu cveta lipe. Da ti dignem ruku, spustim sa obzorja sunce, držeći te za ruke, očima da se divim. Pevat ću pesmu koju želiš da čuješ, izgovorit ću dve reči sa prstenom u ruci. Hvala. Zahvaljujemo se gospodinu Zdravku i dajemo reč gospođi Pružini. Nestade koletine u Krkljancu 5. ofanzive. Propade momar bursač negdje oko Neretve i Zelengore. A staroj Mariji, njegovoj materi, pe duši je ipak tako, kao da je sin možda negdje živ. Nije ga njegovala u bolesti, ničim ga ponudila, smrti mu nije vidjela, nit mu groba zna. Kako onda da je dječak mrtav? Zna se red, kako treba umirati i s ovog svijeta odlaziti. Pa i njezin Niđo, ma kako bio bunđav i svojeglav, ipak će se toga popri držati. Teško se odlučio da ostavi rodnu kuću u Vrgelju, tamo u Bosni. Ko će Niđu dočekati? Oprezne komšije iz daleka su joj natuknule da će se već oni naći tu ako ko uspita za nju ili nešto potraži. Iza njihovih razgovora slutio se svečan beden tišine, iza njega onaj koji neće doći. Stražari u noći veliki banatski prozori. Možda će u njih jednom pred zoru, kad je najmračnije, pokucati komandir udarne čete
i razbiti majci krhku skramu sna. Zna ona njega dobro, otrešće se već od prve rečenice. Šta je, već smoliš, a? Dok ono čeljade, pa da. Nema momčini da se vrati. Hladna švapska kuća ničim ga ne oživljava, ali zato na sred sela, na svijetloj čistini, izrasta jedan drugi Nikoletina. Ozbiljan i taman, ukovan zauvijek u svoj ratnički posao. Sve se u selu demobilisalo, raspasalo i svuklo uniformu. Samo njen, svojebavi Niđo. Pa da, tome se od njega moglo i nadat. Zainatio se, samo prkosan, pa ne ostavlja svoju gnjevnu krajišku 41. A oko njega je tuđe, pitomo selo i smiren kolobar Banatske ravnice. Nigdje Bosne, zasjeda, ni dimova. Smiri se Niđo i Jabuko, kući se vrati. Nedjeljom popodne starica se praznički oblači i polazeći iz kuće najavljuje opravdavajući se. Ja ću malo do mog Niđu. Dok ide šorom, laganim, odmjerenim korakom, to su njezini najsvečaniji trenuci u toku čitave nedelje. Tamo na trgu selo ima svog heroja, svoga Nikolu Sača, Nikoletinu, a jedino ona ima svoga sina, Niđu, svoga nabusitog dječaka, koji je svoje golubije srce krio iza okorih riječi i natmurena lica. Sad su ga tamo postavili mrka i bronzana, onako kako su ga oni vidjeli, postojana i neizmjenjiva. A majka zna da bi njemu danas bila već 30, da bi počeo s prvim slijedima i da bi bio već povijen u plećima kao i svi bursači. Kad se spusti na klupu preko puta spomenika, starica nesmjelo diže oči, sluteći prvi nadure prijekor. Šta je, što si došla? Pa da te vidim, sinko moj. Šta ćeš me gledati, nije sam rogat. Uvijek si isti, nijemo ga koji starica. Došla majka kod svog heroja. Pazi, i ti si naučila. Heroja, čudna mi kupusa. I od tog tvog heroja, da nećeš još i govor držati. Starici zaiskre sitne, uvrijeđene suze. Sram treba da te bude, da znaš. Kad sam ja povode držala? Ja došao po svog sina. Pa dobro, de, smekšava se bronzani komandir. Ne smije se čovjek ni našaliti. Starica se brzo smiruje i sa smiješkom najavljuje novost. A sestra ti dobila sina. Dali smo mu ime Nikola. Ujako. Nije bilo dosta jednog benastog Nikoletine, nego sad i drugi raste. Nek raste, to tebe ne budi briga. Ko čoperi se starica sponositi prkosom babe koja je stekla unuče. Komandir ništa ne odgovara. Njega su tu ostavili u 25. godini. Vječito će on imati samo 25. Vječito biti momak i mlad. I umoći će narasti, čovjek postati, a gledat će na ovome istom trgu jaka momka. Da, to će biti oni lijepi, čisti dani bez tuge. U zlatasto podmaklo jesenje popodne, starica vidi nekakav sličan budući dan. Izvedren i miran, trgom prolaze ozbiljni sredovječni ljudi, njezini unuci, a s kamenita postolja gleda iz njih njezin mladi sin, krajiška rosa od momka, neizmjenjiv i srećan. Dođi ti samo dobri daleki dane,
a majka će se već pretrpiti. Malo će potugovati, deričak bolovati, pa sito jednom završiti, sve će pokriti bogata banarska trava. Ostaće mnogo, bezbroj ljudi, među njima njezin dječak, koji je na neki čudan, uzbudljiv način izmakao svakodnevnoj smrti i sad živi svojim posebnim životom nadahnute, postojane bronze. Lako noć, sine, ide majka kući. Kod nas već valja spremati konak i misliti na počinak. Sad pozivam učenike srednje muzičke škole u klasi profesorice Milice Nenadić da nam otpevaju pesmu Čobanica. Zablistala zora plava, Milena, Milena, od cveća je sva livada šarena, šarena. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Oživelo celo stado, veselo, veselo, putem kita stado belo, prebelo, prebelo. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Za stadom je čobanica, Milica, Milica, nasmejana vedra lica, vrednica, vrednica. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Oce čuva predežicu, vretenom, vretenom, da oprede kabanicu, bratu svom, bratu svom. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Hajde da igramo srpske pesme, da pevamo. Zahvaljujemo se svim učesnicima kao i svim prisutnima. Pozivamo vas u halu na daljnje druženje i na jedan koktel